Ok, motherfucker, danas sam želio da snimim video, gaming video, samo za vas. Čak sam nabavio novu igricu, nešto feeling. Horror igrica. Ali za to mi je trebalo positive vibes. Trebalo mi je nešto i zato sam naravno gledao svoga idola, Joyce World Tour. Gledao sam kako jede hranu. I odlučio sam, da, ja ću snimiti taj jebeni video. I onda ne vjerovalo ili ne. Dok sam tražio jebenu pjesmu koji ću poslati u video, pronašao sam jedan video koji sam davno gledao i radi kojeg vi danas nećete dobiti game video, nego ćete dobiti još jedan vlog. Hejterima u inat, Nataša, djevojka koja je rekla svim hejterima šta je imala, djevojka koja je meni prirasla srcu. Samo radi toga. Djevojka koja je razlog zašto ja snimam danas video. Koja je razlog zašto ja toliko ne razmišljam o tome ako mi neko dislajka video ili ne. Jer svi koji dislajkaju video, oni su hejteri. Oni su samo osobe koje nemaju što pametnije raditi u životu, nego ići ljudima i dislajkaju video. Ako ste ikad gledao Gastoza, onda već znate o kome pričam. A ako niste, obavezno gledajte Gasto Stories. Obavezno gledajte čovjeka imenom Nenad, koji je razlog zašto ja imam sada YouTube kanal. Jedini balkanski YouTuber koji sam ikad gledao, koji sam ikad pratio. Jedini balkanski YouTuber koji je za mene pravi YouTube. Ali da ne pričam više o Gastozu, vrijeme da gledamo Natašu. Evo ovako, želim vam svima dobar dan i tako dalje. Dobar dan Nataša i tako dalje. Ovaj snimak je namenjen hejterima koji me sad omaložavaju i tako bez veze pričaju gluposti, a ne znaju šta i ni u čemu se radi. Jeste, jebem im ja majku. Snimak je u vezi slike koje se ja slikala, to je bila čista sprdnja, a ne zbog nekih lajkova i pičke materine šta ste vi tamo sve rekli. Ej! Nataša, nemoj da psuješ. Ovo je PG kanal, ovdje se ne psuje, sram da te bude. Jeste, i ja sam kriva, priznajem, što sam stavila tu sliku na internet. Ali ono, dva razloga zbog toga. Prvi razlog, neke nafurane klinke su me izazivale i tako maltretirale, kako ja nemam muda da stavim te slike i kako ne mogu da se slikam, pošto se one gospođe već slikale u kupaćem, na snegu. I tako onda mene krenule da izazivaju, znate, mene se sa drugima baš to vole. A ja sam tu sve rekla mom čaletu, pošto nemam kome drugom. Ujebote! Postao je ozbiljno, rekao je sve ocu. Ćao me brate, sestro, Nataša, Gastoz, Sci-Fi, Wi-Fi, Venos, Delirious, Vista. Čemu sam pričao? Ja sam pričala s mojim čaletom o tome i on mi je dao jednu super ideju. To je drugi razlog. Rekao mi je da izađem napolje, da se obučem i da se slikam u kupaćem napolje. Izvini Nataša, sestro, brate, majko, ali uz dužno poštovanje prema tvojim čaletu, on je obični kreten. Ako ti je on rekao da se slikaš gola u kupaće na snijegu, ti si gluplja nego on. Čekaj ne, on je gluplji nego ti, zato što to je bolesno. Buci skafander, jebem ti majku. Okej. Sam tad bila vrlo raspoložena i meni to izgledalo kao luda, super ideja. Zato sam se slikala i stavila na Facebook. Sam mislila da će neko da uzima te slike i da ih stavlja u Kajliju. Jadno, jako jadno. Izvini što moram opet da te razočaram. Nisam ja ovdje puno na serim, ja sam veoma kulturan, ne psujem. Ali, više jadnije je to što se ti uskala na snijegu da dokažeš nekim kurvama
Što te prozivaju da ne smiješ. Au, ako se one slikaju na jebenom snijegu, a ti ne, ti si pametnija nego one jer one su glupaće. Ti djevojke trebate uzeti kamen i pogotovo u glavu. I ovako već snijeg, uzije grudvu i stavi kamen u grudvu i pogodi ti opet u glavu, tako to ide. Nataša, jebemo majku, ti govoriš da su jadni ovi što su uzeli tvoju sliku. Ja mrzim Facebook, iskreno, Facebook je definitivno najgora stvar što ikad se mogao desiti u ovom svijetu. Ali, mislim jedna od najgorih. Ali, Nataša, ne, ti si jadna jer si htjela ti dokazati, sjeti se prvo što si rekla, ti si htjela dokazati drugim djevojkama. Ne interesuje me to. Realno ne interesuje me što drugi pričaju o meni. Ja imam svoje prijatelje. Ozbiljno Nataša, vidi. Ti cijelo vrijeme govoriš da te ne zanima šta drugi govore i da te ne zanima šta misli. Ali ovdje upravo si snima video. Kako sereš? Znam, nisam ni prva ni posljednja koja će tako da završi, ali ja moram nešto da preduzmem. Hoćete rat? Dobit ćete rat. Wow, Nataša. Niko ovdje ne želi rat, pogotovo ne ja. Stvar Nataša, znaš šta, hoš rat. Ha? Hoš rat? E pa ja neću. Uz danas računajte da je počeo 3. svjetski rat. Pička li vam materina hejterska? Narode, gasilo se. Počeo 3. svjetski rat. Imamo Natašu kao lidera. Ko će da se pridruži? Nek se slika kupaće na snijegu. Ako ne želi da se pridruži, bježite jebote, poginut ćemo svi. Pa ti bježi. Znate šta ću sada uradim? Znate šta ću da uradim? Evo, kupaći. Imam kupaći. Jebote, ovaj rat ozbiljan, ima kupaći. A mi čak nemamo ni gaće. On nema kupaći. Misliš šta može sve sa kupaćim uraditi? Može da ga obuče, da skoči u vodu i roni sa njim. Ovaj rat već izgubljen prije nego što je krenuo. Za sve vaš koji gledate, a gledate ovaj klip, ja sam vjerojatno mrtav. Jer me ufatila Nataša. I stava kupaći mi oko vrata. I utušila me u snijegu. Dobro, znači idemo napolje malo da se sunčamo. A sada, vremena za najbolji dio videa čitavog. Budite spremni za ovo. Ko kaže da je hladno, a? Baš vadi, brate mir. Hejteri, šta je bilo, bre? Mislite da nemamo da je vam sad. Ko kaže da je hladno? Nije hladno, ljubav me gen. Hvala što mi pravite popularno. Hvala. Bože. Evo. Znaš šta smo upravo radili? Našli smo Joey djevojku. Joey! Ej, kogod ti nešto kaže, samo se kupaju u snijegu, povijete kurac. Ok, motherfucker, sad ozbiljno. Ovu djevojku, koja se slikava u kupačem. Neki ljudi su uvrijedili, a to nije u redu. Cyberbullying is fucking disgusting. Ljudi koji pričaju drugim ljudima o njihovim kupovima, ti ljudi mi se gadi. Ne moram tako pričati što ja ne radim, s normalan ti. Ej, jebote, ozbiljno. Ozbiljno. Please kill me! Ostavite like ako ste živi, ako niste.
Idite u pizdu materinu, jer ste vi hejteri i hejtate Natašu. Ok, motherfuckeri, ako ste živo ostavite like, subscribe, sve te dobre stvari. Vidimo se u sljedećem gaming videu.